U duhu tradicije i zajedništva, meštani sela Runjani i Grnčara organizovali su za najmlađe šaranje vaskršnjih jaja. Mališani su uz pomoć roditelja izrazili kreativnost bojicama, a imali su priliku da od baka nauče i kako da starom tehnikom, pomoću šaraljice i voska, ukrase jaja za Vaskrs. Ovde, mladi i stari, zajedno dele radost praznika, uživajući u prilici za druženje i povezivanje. Ja se zovem Luka i imam 7 godina i danas sam šarao jaja i bojio ih. Ja se zovem Sara i imam 7 godina i puno sam srećna zato što šaramo jaja. Šarala sam već 2 jaja. Pošto je sa voskom malo komplikovanije šarati, pa su nam deca pomogla sa voštanim bojama da šaraju. Imam 3 dece i imam 4 unučadi. Želim samo da kažem da je jako lepo bilo biti tim gdje su nam deca ulepšala ovaj dan koji je jako lep i blagosloven. Grnčara je poznata kao porodično selo, gde retko koja kuća ima manje od 3 dece, kaže Milanka Maksimović, koja sitno broji do rođenja 4. deteta. Kao majka 3 dece i 4. na putu mogu da kažem da se pohvalim da u našem mestu ovdje u Maksimovićima ima u 10 kuća više od 40 dece i mogu da kažem da ova manifestacija skupljanja dece na jednom mestu mnogo znači za druženje, da ne moramo nigde da idemo sa strane da bi vodili decu da bi se družili, nego jednostavno dovoljni smo sami sebi. Naše mesne zajednice Runjani i Grnčara neguju vrednosti koje čine ovu zajednicu snažnom i povezanom, ističe Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika Loznice, i dodaje. Grad Loznica je uvijek bio tu i bit će da podrži sve one manifestacije, sve one ideje koje za cilj imaju negovanje kulturnog nasleđa kako bi naši budući naraštaji približili se svojim korenima i u budućnosti sačuvali svoje običaje. Okupili smo se kako bi sačuvali i preneli na našu decu tradiciju i običaje, kaže Sonja Maksimović, majka 3 dece i jedna od organizatorki ovogodišnjeg okupljanja. Ovo je mesto gde je međa između Grnčara i Runjana. Bojili smo jaja sa decom, oni su mnogo srećni jer svaka manifestacija dobro dođe ovoj deci koja žive na selu. Kao što je naš veliki pesnik Ljubivoje Ršmović rekao, dete nije dete, igračka za strine i tete, dete je dete, da ga volite i razumete.